Profense eo e neng ya bolotsa metseletsele ya go baakanya di-potholes go akaretsa projeke ya Vala Zonke ya bosetšhaba eo maitlhomo e leng go tswela di-potholes. Moragonyana ga go thankgololwa ga projeke eo, di-potholes kana mesima eo e neng e tswadilwe e ile ya bulega gape le go oketsega. Jaanong bakgweetsi ba kgweetsa ka go tila mesima eno. Wa jarela bile se le makgasa ke yone tsela eng mara wa bona ra vouta jarela ra vouta mara go tlo go siame sepela mo rona kwa Joburg Rustenburg kwa Taung le gore still se ya siama. Mmasepala wa selegae le ona o palelwa ke go baakanya ditsela tsa yona. Ikutlisha ka baka la gore some of them di senyegile la ntse ba re ba try ba re ba di bankanya mare go tsona fela ba dirisa material o swag and then ka mosho e ba go tswa go katologile gape ha di pula dina go nna hela ero gape. Lefapha la ditiro tsa botlhe la re go mabaka mangwe a dirang gore ba seka ba kgona le go tlhokomela ditsela tsa profense sentle. Nngwe ya mabaka ao ke pula. Kgwetlho kgolo e re nang le yona fela ke gore lenane la go kapa di-potholes go tla re maemo a bosa e kete a re nene go se nene mme bjaanong lefapha le na le plan ya gore ba tlhophele di-contractors ba e leng gore ba tla thusa our own internal group maintenance teams mo dikarolong mo didikeng tse nne tsa profense go tlhasela di-pothole. Mme le fa go nnile le tekanyetsokabo ya go ka baakanya ditsela, bakgweetsi ba solofela fa seemo se tla tokafala. Ke Mpho Lepedi, dikgang tsona ke tsa SABC mo Nomahikeng.